anawashusha chini, anawaketisha mahali pa wakuu. Waliochekwa hawachekwi tena. Yesu amebadilisha mambo, alibadili historia. Yule mama aliyetokwa damu miaka 12, waliombeza hawambezi tena. Yesu alibadilisha mambo. Ni jambo gani asiloweza Mungu? Ni jambo gani? Hebu liseme, ni jambo gani asiloweza Mungu? Yote kwake yanawezekana. Ni jambo gani asiloweza Mungu? Ni jambo lipi? Hebu liseme, ni jambo gani asiloweza Mungu? Yote kwake yanawezekana. Yesu anabadilisha mambo. Yesu anabadilisha mambo. Yesu anabadilisha mambo. Mambo magumu yasiyowezekana. Yesu anabadilisha mambo. Yesu anabadilisha mambo. Yesu anabadilisha mambo. Mambo magumu yasiyowezekana. Huyu mama mumewe alipokufa, kila mtu alisema alichoweza. Wakadiriki kusema hadharani, alijivuna. Sasa yuko wapi? Jamani, Mungu acheni aitwe Mungu. Jamani, Mungu siyo mwanadamu. Wanavyopanga hao wanadamu, sivyo Mungu anavyopanga. Huyu mama anakula, anavaa, watoto wake wanasoma bila shida. Amejenga nyumba nzuri na gari. Jamani, Yesu anabadilisha mambo. Yule kiwete wa mlangoni wa siku zote, aliyengoja na akiomba hata msaada. Walipopita Petro na Yohana mida ya kwenda kumtafuta Bwana, wakamkuta mlangoni amekaa. Wakamwambia, siku ya leo utabadilishiwa kutoka ulemavu mpaka kuwa mzima. Tunaye Yesu, tunaye Yesu, tunaye Yesu anabadilisha mambo. Hakuishia hapo, alikwenda mpaka safarini. Hata Bartimayo yule kipofu alitakaswa macho akapata kuona. Ni nani kama Yesu? Ni nani kama Yesu? Ni nani kama Yesu? Mana anabadilisha mambo. Hakuna jambo gumu kwake, yote yanawezekana. Hakuna jambo gumu kwake Bwana. Magonjwa sugu yanapona, wenye kansa wanapona, wenye ukimwi wanapona. Madaktari walisema utakufa. Yesu amebadilisha mambo. Walisema utakufa masikini. Yesu amebadilisha mambo. Yasiyowezekana machoni pa wanadamu, kwake Yesu yanawezekana. Yaliyoshindikana kwa akili za binadamu, kwake Yesu yanawezekana. Madaktari walisema utakufa. Yesu amebadilisha mambo. Waliyosema utakufa masikini. Yesu amebadilisha mambo. Yasiyowezekana machoni pa wanadamu, kwake Yesu yanawezekana. Yaliyoshindikana kwa akili za binadamu, kwake Yesu yanawezekana. Yesu, 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 Yesu. Yesu. Wewe unaweza Bwana. Wewe unatosha Yesu. Yesu. Hakuna kama wewe Yehova Shama. Wewe unabadilisha mambo magumu yasiyowezekana. Yaliyoshindikana machoni pa wanadamu, kwako Yesu inawezekana.
jambo gani usiloliweza Bwana? Ni jambo lipi linalokushinda Yesu? Ulibadilisha historia ya Bartimayo alipokufa tangu kuzaliwa kwake. Yesu ulibadilisha